9M730 Burevestnik Petrel je jedno od 6 novih ruskih strateških oružja, otkrivenih 1. marta 2018. godine od strane predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimirovića Putina. Pozadina dejstava i sama struktura ove nuklearno-termalne krstareće rakete je nadmašila i projektantska očekivanja mnogih zemalja. Zapravo ovo je prvi strateški krstareći projektil koji zaobilazi bez problema antibalistički štit i protiv-elektronski štit na maloj i većoj visini svjetskih armija. Oružje je dobilo i naziv i klasifikaciju zapada kao SSC-X9 Skyfall. Pravi nadimak mu je Burevestnik Petrel, po vrsti ptice koja doziva nevrijeme i oluje. 9M730 Burevestnik je dimenzija dužine 12 metara sa ramjet boosterima, posjeduje tzv. ramjet sistem raketnog pogona sa unutrašnjim sagorijevanjem uz najnoviju tehnologiju napajanja elektronike i samog nuklearnog pogona, koji postaje aktivan nekoliko sekundi nakon ispaljivanja. Pogon i rad motora je usklađen sa atomskim izotopima, što znači da projektil koristi mini reaktor kao snagu pogona. To mu obezbjeđuje letnu autonomiju i aktivnost više mjeseci do godine. 1,5 do 2 puta je nešto veći od supersoničnog projektila KH-101. Burevestnik koristi procese skimminga i konstantne promjene putanje koje pomažu da određivanje njegovog kretanja i stalne trajektorije leta budu nemoguće za predvidjeti. Njegova primarna sposobnost je pogađanje i uništavanje strateških kopnenih ciljeva sa ukopavanjem, kao i površinskih meta raznih dimenzija i struktura. Projektil je moguće upotrijebiti i za gađanje ciljeva na površinama vode prilikom kretanja ili ne. Nosi taktičku bojevu glavu varijabilnog kapaciteta i sadržaja. Njegov test program se izvodi i izvodio se u raketno-opitnom centru i poligonu u Pankovu, Rusiji. Ovo strateško raketno oružje je ozbiljan izazov neprijatelju. Teško je oborivo i gotovo nemoguće za konstantno lociranje. Gdje? Kada? Odakle? Koja brzina? Burevestnik je još u fazi završnog finalnog razvoja i nadogradnji dodatnog borbenog aksesuara, ali operativne verzije su već na svojim borbenim dežurstvima i mobilnim, odnosno fiksnim aparaturama za lansiranje. Burevestnik može biti ispaljen iz vazduha, sa vode, ispod vode i sa kopna. Posjeduje autodestruktivni sigurnosni sistem u slučaju potrebe i satelitsku enkriptovanu komunikaciju za navođenje i kontrolu leta. Špekuliše se i da posjeduje i AI soluciju za realizaciju borbenih misija. Hvala vam još jednom na gledanju i slušanju ovoga kanala i ostavite utiske i komentare, a mi ćemo nastaviti sa predstavljanjima aktualnih i istorijskih vojnih efektiva i analize. Veliki pozdrav!